Ndewonu. Okay, so tata, meaning today. So we're going to do the mock. The mock means doing the selecting people. Just trial. We're doing trial, but next week I want everybody to dress up. Okay? You dress up and you come to class. Ekwado ofuma, ịchọ ike ịchafụ ike ịchafụ. Ịchọkwa n'iyi okpu n'isi, iyiri okpu n'isi. Ka m si gịnị wi, ọwụ na ịchọ iyi okpu n'isi, gị yiri okpu n'isi. Gịnị ka ọ pụtara ka m si? If you want to wear like something on your head, you could wear it. What is gịnị bụ something? The headband. I didn't say headband. Gịnị wụ okpu? Chinenye, gịnị wụ okpu? Chinenye, gịnị wụ okpu? Chinenye, can you unmute yourself always? Please, everybody unmute. Emeka, gịnị wụ okpu? I think it's hat. Yes. The boys, ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke, unu chọọ iyi okpu n'isi, unu eyiri okpu n'isi. Ụmụ nwanyị, unu chọọ ike ihe okike n'isi, ike ihe okike n'isi. So you can wear your hat or cap, whatever. But it's a hat for boys here, ụmụ okorobịa. Ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọbịa. Ndị nke Chinenye, ị nwere African attire? Chinenye, ị nwere Chinenye? In hair, there you go. So dress up, wear your African attire. Girls, all the girls here. Adanna, you want African attire? Adanna, never. Adanna. I thought I saw Adanna. She comes in and out. Okay, so boys here. Comes in African attire, where Maki we may here now for a boy garaga, where comes in. You know, yes, I don't want to hear yes. Again, ask me what African at comes in what aqua and the African traditional wear comes in with a traditional wear. Okay, and where there you go. So I wouldn't wear a hat, okay? You can put it on. Next week, dress up like that. Video on. You're not going to mute yourself. So, Abia, I'm going to ask questions. So let's do this trial mock here today and see our mock trial. Let's see how we're gonna do. So I'm going to start with the first number. Boy, somebody took my stuff here. All right, I'm looking for my friend. Okay, I guess I have it. Okay. So, Mkpọga aha means, it means when I call your name, I ask you a question. Don't forget, echezola. Ni nwere tintim, iri, meaning 10 seconds. Managa menu ni tintim iri na ise. Tintim iri na ise means 15 seconds. To answer the question, you do not, megotagi hemjoro. Megotagi hemjoro means if you do not understand, you didn't understand my question. Gesem biko jụọ ozo maọbụ biko kwuo ya ozo. Okay? So, etu a ka ị ga-esi were kwuo ya biko kwuo ya ozo maọbụ biko jụọ ya ozo. And if you don't know it, simply say amaghị m ya. Don't waste us time and then we'll move forward. Okay? So the first round, we finish it. We see how many people that are still standing. Then we go to second round until we get at least 3 people that will do the semi-final. All right? Okay. All right, let's have fun. I'm so excited. I see some people smiling. Chinenye, Emeka, everybody smiling. Okay, you guys are excited.
Emeka, agwara gị gwa papa gị ya kpọọ m, ị gwara ya? Ị gwara papa gị ka ọ kpọọ m, Emeka? Hmm? I told you to tell your dad to call me. Did you tell him? Okay, nsogbu adịghị, aga m akpọ ya ma anyị mesịa akwụkwọ ngwa. Ka m onye izizi m ga-ajụ. Ka m bido n'aka ekpe. Ka m bido n'aka ekpe. Chinenye, gịnị wụ aka ekpe? Left side. Good. Emeka. Emeka, gịnị wụ 15? 15 bụ iri na ise. Daalụ, o nwetara ya. Then people will be clapping, clapping. Yeah. Aha. Chinenye, gịnị wụ 7? 7 bụ iri asaa. Actually, no, 7 bụ iri. No. Oh my goodness. Now, let me say this. I know you know it, but I don't know if you're nervous or something like that. You need to calm yourself down, everybody. You need to calm yourself down and think, you have 15 seconds. If you make a mistake, you just back up before the time runs out. Okay, so let me say that again. Chinenye, I'm giving you one more chance. Chinenye, Genebo, Genewo, 9. Chinenye on eba. Okay, Kamsi. Kamsi, Genewo, 11. 11 bụ iri na otu. Dal, yeah. Okay, onye ọwụla, I want everybody to unmute. When somebody gets it, when you see me is clapping, then we need to clap for that person. Everybody unmute. I need to see everybody's video right now. Everybody's video right now. Ikenna, Genebo, 14. 14 bụ iri na asaa. That's your final answer, right? 14 bụ iri na asaa, right? Iri na anọ. Now, let me say this again. This first round, I won't give anybody second chance. I want you to get used to it. So when I ask you a question, once you answer, that's it. I won't even ask, is that your final answer? Once you say your answer, that's it. No more. Ralo Genebo. 3. Ralo Neba. I just answered. You didn't, we didn't hear you. You are muted. Genebo 3. No, 3, but ato. Okay. Dalo. Uchenna. Genebo. 12. 12 bụ iri na abụọ. Dalo. I said everybody on mute unless if somebody making noise over there or what? What happened to Adanna? She was in before. She didn't tell me she's struggling. And then Chinenye couldn't get in anymore. I don't see anybody. Okay, somebody is waiting. Okay. Let me see. Chinenye, when I call your name, you have to be alive in this class. When I call your name, you have to answer me. You have to be alive.
in the class. Chinenye, gịnị bụ 11? 11 bụ iri na otu. Daalụ. Adanna Batago, I haven't seen Adanna again. 1 second. I think she's sending me a message. She's struggling. 1 second, let me see. Okay. Emeka, now, everybody, we are going to the second round. No more second chance. No more second chance. No more correcting you because you are used to how you're going to answer it. Ndrika. Okay, I'm not like Adanna Bataburu. Kedebono. Oh, I because of na we final competition today. I have to go. Okay, ngwana ha ga-eme isi the mock trial anyị nwere too. Okay, ngwa nsogbu adị ngwa bye bye. All right. So, Emeka, gịnị bụ 35? 35 bụ iri atọ na ise. Daalụ, Emeka, 35. Second round. We're not doing second round. Well, just call it first. Chinenye, gịnị bụ 55? 55 bụ iri ise na ise. Daalụ. Kamsi, gịnị bụ 71? 71 bụ iri asaa na otu. Daalụ. Ikenna, gịnị bụ 97? 97 bụ iri itoolu na asaa. Daalụ. There you go. Ralo, gịnị bụ 66? 66 bụ iri isii na isii. Daalụ. So now listen, when you don't pronounce it right, that's a point of. Iri isi, not irisi. Irisi, not irisi. Okay, so pay attention to that. Irisi na isi. Okay, daalụ. Uchenna, gịnị bụ 33? 33 bụ iri atọ na atọ. Daalụ. Okay. Emeka, gịnị bụ 101? 101 bụ narị na otu. Daalụ. Chinenye, gịnị bụ 112? 112 bụ narị na iri na abụọ. Narị na iri abụọ. Daalụ. Kamsi, gịnị bụ 133? 133 bụ narị na iri atọ na atọ. Daalụ. Ikenna, gịnị bụ 124? 124 bụ narị otu na amaghị m ya. Ralo, gịnị bụ 134? 134 bụ narị na iri atọ na anọ. Daalụ. Uchenna, gịnị bụ 125? 125 bụ narị na iri abụọ na ise. Daalụ. Emeka, gịnị bụ 335? 335 bụ narị atọ
na iri atọ na ise. Daalụ. Chinenye gịnị wụ 444? 444 bụ narị anọ na iri anọ na anọ. Daalụ. Kamsi gịnị wụ 777? 777 bụ narị asaa na iri asaa na asaa. Daalụ. Ikenna gịnị bụ 228? Who's doing that? 228. Ikenna. 228 bụ ịnarị abụọ. Is he still here? 228. Ralo gịnị bụ 228? 228 bụ ịnarị abụọ na I asked Ralo, I didn't ask Ikenna. Ralo gịnị bụ 228, Ralo? 228 bụ narị abụọ na iri abụọ na asatọ. Daalụ. Uchenna gịnị wụ 445? 445 bụ ịnarị na anọ na iri There's anọ. nothing like a narina. Nah, you don't put narina, no? No, that's not how to answer it. You know, 448. 448 bụ ịnarị anọ na iri anọ na asaa. So 8 is asa. See, people, you all don't listen to yourself. 8 is asa. Okay. Ọ asatọ. Ralo. Oh, that's okay. Emeka, Genewo. 2,235. 2,235, Emeka. 2,235 bụ puku abụọ na narị abụọ na iri atọ na ise. Daalụ. Chinenye Genewo. 3,333. Chinenye. 3,333 bụ puku atọ na narị atọ na iri atọ na atọ. Daalụ. Ka m sị gị nụ 7,599. 7,599 bụ puku asaa na narị ise na iri itenaanị na itenaanị. Daalụ. Ikenna gịnị wụ 4,121. Ikenna ọ nọ ebe a? Ikenna ọ nọ ebe a? Ikenna ọ nọ ebe a? Okay. Ralo, gịnị 4,551. 4,551 bụ puku anọ na narị ise na iri ise na otu. Okay. Pay attention to your time, because if you don't buckle up, so 1 second may knock you out, okay? So always pay attention to that time. Think about it. Try to get your answer in before the time elapses, okay? Okay, Ralo? Oh. Okay, Dalo. Uchenna, gonna 6,220.
Uchenna 6,220. Uchenna on ebe. 6,220 bụ puku isii na iri isii na iri na 6,220. 6,220 bụ puku isii na narị isii na iri abụọ. Narị isii. Okay. So far, only 4 people are moving in. Emeka, Genewo, 3,799,222. 3,799,222 bụ nde atọ na puku narị asaa na iri itoolu na itoolu na narị abụọ na iri abụọ na abụọ. That is wonderful. This is the first time I have tried this one to see who will get it. That is wonderful. That is great. All right. Good. Chinenye, Genevo, 1,365,299. 1 million. Don't forget on the stage. You may write it out now, but on the stage, you won't have opportunity to write it out. So clock starts ticking once the question is sent out, right? Kamsi, I see you're having fun. Okay, so Chinay again, 1,365,000. But now let me tell you this, because when we start asking questions and we see that everybody is getting it, then to cut it off, we can drop on that level round the hardest one to see if we're gonna get the winner. Okay, so you need to really think about it. Che means think about it. Che. So I am so happy that somebody got it. So Chinaya, I'm gonna change your question. Now, Chinaya gene wo 4,265,399. 4,265,399 bụ nde anọ na narị. No, actually, no. Can I restart? Slow down. Yeah, go ahead. 4,265,399 bụ nde anọ na puku narị abụọ na iri isii na ise na narị atọ na iri itenaani na itenaani. Awesome. Now, slow down. I know you are nervous, okay? Yeah, the nervousness will be there that day, but you gotta slow down. Just take it easy. Jiri nwayo. Jiri nwayo means slow down. Jiri nwayo. You will get it. Okay, get yourself together. Breathe. Tell yourself, I know it. I'll get it. But pay attention to the time. Pay attention to the time. Okay? So when we get to these big numbers, I may increase the number by 2 seconds. So it's not going to be far from me. Pay attention to that.
All right, Kamsi. Kamsi, Guinea, 1,777,211. 1,777,211 bụ nde na puku narị asaa na iri asaa na asaa na narị abụọ na iri na otu. There you go. Ralo is smiling. It's coming to you. Okay, Ikenna. Guinea. 2,555,422. Ikenna. 2,555,422. Will you be able to use paper that day? Nope. Have you all watched Spelling Bee, everybody? Everybody, no Lego spelling bees. Nobody have seen a spelling bee? Yeah. Did they use paper on the stage? Mba. Okay. They just do it on their hand, but they're not writing anything. They don't have pen. They don't have paper. You have to say it on your head. So that's why we are doing this mock trial. You need to, because once you're out, once you miss a question, you are out. Okay, we move on to once we finish everybody, we move on to the next round. You're not gonna have paper, so you better start practicing it now. Don't write it down now. That's the purpose of this mock. Do not write it out. You have to. Next week, you're dressing up, coming here. We're going to video that one. And that day on the event day is going to be, trust me, the board members called the television people already. It will be televised. It will be live stream. Okay? So we're going to do it live. That day, people will watch it on YouTube and Facebook. So, hey, you can't run away from it. Just dress up. The people, the finalists, we're going to do some here, and then we select 3 people that we do it live for that day. Please, it's going to be something big. Okay, so, Ikenna, so do you want to answer or want me to move on? 2,555,422, Ikenna. Uchenna, achọrọ m ịdị n'ahụ ihu gị anya. Ikenna. Ikenna ọ n'ebe a? If you don't know it, you know what to answer, right? Call ya also. 2,555,422. 2,555,222 bro. And there are bro. Amalgamia. Dalo. Ralo. Genebo. Ralo is ready for me. I can't say. Ralo, don't pardon. Ralo. Genebo. 7,000,000. 101,101. 7,101,101. 7,101,000. 101. Bo. Nde asa na puku na otu na narị na otu. Okay, so you missed that middle one. Puku nari. Okay. Puku nari. You missed nari there. Okay, but at least you were close. So I'm gonna ask you another one. Genebo, 1,000,000.
987,771. 1 million ralo. 987,771. 1,987,771. 771. 771 bo. Nde na puku nari iteghete na iri asatọ na asaa na narị asaa na iri asaa na otu. There you go. You got it. Yes. But now pay attention. I think time is going to really get you. Time is your problem. Time will get you, Ralo. You know it, but you need to speed up a little bit, okay? Practice this. You know the number, but if you don't meet up with the time, that's a problem, okay? I may, because 15 seconds is a lot. So I may increase the time, but let's see. So let's see, because I noticed that you are exceeding the time, but it's okay. That's why we are doing this. Now, each Uchenna, Geneo, 5,555,555. 5,555,555. Uche nọ n'ebe a? You don't know it. You know what? Don't kill us time. Amaghị m ya. Ma ị maghị egbula anyị oge, ga-esi anyị na ịmaghị ya, biko egbula anyị oge. All right. So everyone, Emeka, gịnị wụ 7 billion 777 million? 7 billion 777 million. 7,777,000,000 bụ njeri asa na nde narị asaa na iri asaa na asaa. Daalụ. Daalụ. Kwuokwa ya ọzọ, Emeka. 7 billion 777 million. 7,777,000,000 bụ njeri asa na nde narị asaa na iri asaa na asaa. Are you going to say nde nari or nde puku? What are you going to say? Nde nari. Good. Did everybody hear Emeka? I want to make sure we are clear on that, because you will see all this next week. We just did a mock today. Next week, we are doing this and we are selecting only 3 people out of you, all the people here. Only 3 people. So I want you all to know this, because we want to give people, everybody a chance. I know not everybody are here, but we are doing semi-final next week to select. I'm going to give every one of you opportunity. If you want to go home, practice more, do that. But right now, I have at least very strong people here. Mecca, Chinenya, Kamsi, Ralo, which and Iken, I need to go practice more. Okay? Then too, we need to practice. Some of them that didn't show up, they didn't come because they didn't want to answer. They know they don't know it. So everybody, dress up next week. Dress up. Now, spelling. Emeka, achọrọ nke kpọpụta ahịrịokwu egbugboro ọnụ. Egbugboro ọnụ bụ
E, bue, u, bue, o, re, o, ne, u. Ebugboro onu. Okay, Mecca. Now pay attention to that. Ebugboro, there's no O there. They are all O. E, bu. Then again. E. Be remember the vowel sound. Oh, E the should vowel not go harmony. with the O. So, E, bu, bo. And the sound you had, everybody I'm not talking to. Uchenna achọrọ m ịhụ ihu gị anya. Achọrọ m ịhụ afọ gị anya. Uchenna, ihu gị, wetuwe ya. Wetuwe, achọrọ m ịhụ ihu gị anya. Okay, so, Uchenna, achọrọ m ịhụ ihu gị anya. There you go. Don't get it up. Ewelila. Pay attention to the sound, everybody. Ebugboro. And two, we need to have the vowel harmony. Ebugboro onu. Egbe. You see that? Ebugboro. GB are together. Egbe, u, and now pay attention to how to spell. If I say aka, ake, aka. Okay? So pay attention to the sound. Ebugboro. We ori o, not we ori o. Then ono, Emeka, don't forget that's a separate ono. On o. That's the one you hear. Oh, no. Okay, good. Chinenye, mọpụtara anyị ahịrịokwu. Nọnye. Nọnye. Chinenye. Chinenye ọnọ. Nọnye bụ nọnye nọnye. No. Nọnye ni. You need to know how. Now, everybody, to help yourself that day, go back and review your alphabet. Listen to the recording I sent. The alphabet. Ne. See that? O, no. Ne, o, ni, e. Nọnye. Ne, o, ni, e. N in the alphabet is ni. Okay? The M is me. But when you're pronouncing it, is a different thing. When you're like my bag, it's nkem, nonya, ne. If N and Y together, that's a different sound. Nye, nonya, ne, o, ni, e, nonya. Okay. Come see. Ọpụtara anyị ahịrịokwu. Chukwuka. Chukwuka bụ che u kwe u o a. Chukwuka. Kwuokwa ya ọzọ. Chukwuka bụ che u kwi u ke ki a. Repeat the word. Come see, repeat the word. Chukwuka. If you listen, everybody, if you spell your word and you do not pronounce it back, then it's wrong. This is the format. Kansi, mopota hirioku Chukwuka. Kamsi gase. Chukwuka bo. She, you see that? She, he did. Kamsi potaraya. Kamsi got it right. But I want him to pronounce the word. Chi, u, kwi, u, ke, a. Chukwuka. You need to do that, which is good. He did well, but he forgot to say the word at the end. Dalo kamsi. Ikenna. Mopota hirokwu. Ogologo. Ogologo. Ogologo bụ O G L O G O. Ikenna. Kwuo ya ọzọ. Ogologo bụ O G O. Ikenna. Are you afraid of pronouncing that alphabet? Ogologo. O, G, O, Li, O, G, O. Ogologo. Simple. Just go and see the alphabet.
go over the alphabet. Listen to the sound, the recording that I sent. Ogi, oli, ogi, o, ogologo. That is simple. Don't think too much about it. Okay? All right, Dalo. Ka Ralo. Kpọpụtara anyị ahịrịokwu. Ịfụnanya. Ịfụnanya. Ịfụnanya bụ e fe e nye a nye a. Ịfụnanya. Ralo, kpọpụta ya ọzọ, Ralo. Ịfụnanya bụ e fe o nye a nye a. Okay. Ịfụnanya. Why will you call N, nye? You remember it's a standalone N, right? Yeah, I didn't. At I least you didn't got the notice. NY. You got the NY, but you called, you say F-A-O, nye? No, F-A-O, ne, right? The N standalone should be ne, okay? Ne? So don't pronounce it, but you got NY, which is good. F-A-O, because you had the sound O, and also the vowel A, okay? F-A-O, ne, you see that? A, F na. So there should be a, nye, a. So the only one you miss is that ne, but you're okay. You just practice. Guys, practice, because next week we are doing the semi-final. I'm doing this now to correct you or tell you the format. Okay, so when you get it, so we hear all Zataraya, everybody will be clapping. When you see the time, when you don't know it, you hear the bell. When you see the time, and when you miss it, when you miss the spelling or when you miss the number, you hear bell. And then once that round is, once you miss the distance, somebody will tell you to go. You have to go. And then we keep on closing the gap. It's gonna be fun, guys. Practice, because, hey, if you say, I want to be one of the people to stand on the stage, guess what? I'm going to post I'm going to send out the prizes. I believe by next week, because I'm gonna have a meeting with the board members to decide what the prizes are going to be. So we're going to post it out, and somebody's gonna carry a trophy. So let's see. If you wanna be the one, if you don't need it, when you get it, bring it to me. I need it, right, Ralph? So everybody, practice, practice, practice. But this is gonna be fun, because I see most of you, in fact, 4 or 5 of you are really, really good. There are others good that are not here. So if you want to be the winner, oh boy, please go and do your homework on this, right? Okay. Ka onye m na-akpọbeghị here, Uchenna, kpọpụta ahịrịokwu. Kpọpụta ahịrịokwu enyi. Enyi bụ enyi. Enyi. Amaghị m ya. Amaghị ya. Are you Uchenna? Amaghị ya ka amaghị m ya, but you are not Uchenna, by the way. Just because he's your always he's your twin brother, doesn't mean you answer for him, guys, right? You shouldn't answer for him. Uchenna, kpọpụta ahịrịokwu enyi. Enyi m bụ Enyi, not enyi m. Oh, enyi. Enyi means friend, right, guys? Chineye, right?
Emeka, kpọpụta Uchenna, you want to redeem yourself? Yeah. Enyi. Enyi bụ enyi. Enyi. There you go. Enyi. Enyi. Okay? Emeka, kpọpụta ahịrịokwu. Onyekachukwu. Onye. Okay? You know what? Let me leave that. That would be too much for you, right? Okay, Emeka, kpọpụta ahịrịokwu. Chukwu nọ nso. Let me see if you get it. Chukwu nọ nso. Chukwu nọ nso. Chukwu nọ nso. Chukwu nọ nso bụ che u kwe u ne o ne ze o. Chukwu nọ nso. Say. The ass, but you tried though. I just wanted to throw it out there, but you tried. Chinaya, kpọpụta ahịrịokwu. Nzọpụta. Nzọpụta. Don't forget, you're not gonna write it anywhere that day. Nzọpụta. Chinaya. The highest number of times the moderator will pronounce it 3 times or 2. Nzọpụta. And that will be it. And then the clock will start ticking. Nzọpụta bụ ne se o pe o te a. Nzọpụta. Okwa ya ọzọ. Kpọpụta ya ọzọ. Nzọpụta bụ ne se o pe o te a. Nzọpụta. Awesome. That is good. Nzọpụta. There you go. It's not nso, it's nzọpụta. Nzọpụta. Enwere ike ikwu ya, kpọpụta ya again. Kpọọ ya ọzọ. Nzọpụta. Chinenye. Nzọpụta. Now, this is the format. Nzọpụta. Nzọpụta. So I want you all to follow this format. Nzọpụta. Nzọpụta. Chinenye kwuo ya. Nzọpụta bụ n'ezie o pe o te a. Nzọpụta. Good. So achọrọ m ka onye ọbụla unu laa, unu mụọ ya. Okay, mụọ ya means practice it and get ready for the semi-final. Dress up in your African attire, everybody. Ụmụ nwoke, yiri n'okpu n'isi. You dress up in your Igbo attire, put on your hat. Ụmụ nwanyị, put on your hair tie if you want to, with your dress up, because you're going to stand up or maybe on your chair, but I want to see you, okay? Your video will be on, your this one will not be muted. So on your wall, okay? I see you next time. So all the beginners, I need you to call in again, okay? Call in again, because this is, Okay. we're ending the intermediate now. Sorry.